جه برنامه روژف سلاو لوت هماشاوادن بقدر و قیمت و برنامه ده امیل سر کابینه نو یا رهبری آمریکا ام باخون پیوندین آمریکای به کردستان را بطایبتی به کردان را بطایبتی هر دوی چارچوبه ده به و گریدای جی لترکیه و کردین ترکیه و بطایبتی بروشلاتا ناوین و امیگریدن اب رهبری آمریکا یا نو روشلاتا ناوین باش نزدیکه بطایبتی ج 20 سالان زیادتر پیوندین و به کردارا هنه کردان باش نزدیکه گلو جنها و پیدا دناوان 4 سالاده ده پیوندین چاو ده بین دانین ده استراتژی کردا چاو بد هر وها پشتی رفراندوم سرخابونا کردستان او پشتگیری کوج آمریکای هاتی آنکو یش بریا رفراندوم جبو کردان هاتی کو جو بایدن ج سرک مسعود بارزانی را گوتو بو کو ده تمن متره بک کو ام هر دو جی دولت کردستان بچاون خو ببینن اف گوتن اف سوزو گوتن گلو ده بکوید مریت یانجی د پراتیک ده زمینه به چاوه نه چاوه امی وان مصابه که برفره همه با اخوان دیسا بکره به هر دو حوالن خوین هجا انجی مامستین خوین هجا از بجم دکتر وهاب جوشخون و هر دیسا پروفسور دکتر عبدالله کران و مسئله می وکن مرحبا شوره هم خیراتن بله براستی تام مجاره گلک خوشید بجم مجاره گرمه کو ام و هفته لسر بسکن مصابه هر وکن سردانا شاندین آمریکای بو هرما کردستان و هر بو ترکیه و پیوندیان امی وصابه که برفره امی وکن لبرم خازن هنک نوچه که وصاب کرد هیا ام لبنرن گلو پیوندین کردا و آمریکای چاوانن و جنها پیدا ده چاوا به هفکار من ماهر آماده کریه ام لوی بنرن و دو برجی وصابه که برفره امی مجاره خوا وکن ده هلبجارتنا سروکاتی امریکای ده نامزد دموکراتان جو بایدن بسرکت و ده 20 ریبندان ده به سوندخوارنه بو سروک 46 امریکای جعالی همو جهانه و اف پیواجو جنیز و حد شوپاندن لی کردان علاقه که طیبت بو پیواجو نشاندان جبر کو جعالی گلک شیروکار و پسپورن سیاست و جو بایدن وک سروک نزیکی کردان تدیتن. هر وها تکیلین خورد این سروک مسعود بارزانی و جو بایدن جی وک روشک هیویدار بو کردان تشیرو وکرن. انجمن وزیران جو بایدن جی بو چارنویس روشلاتا ناوین و تکیلین کردان و امریکای گرینگ تدیتن کو یک جو وزارتن هری گرینگ جی وزارتا کارن در و یا امریکایه. بووی پوستیجی کسایت تک نزیکی کردان جعالی جو بایدن و هاتیه پیوردار کرن کو او یک جی وک گاوک ارینی تینر خاندن. وزیر در و امریکای یه نو آنتونی بلینکن کو دوار شورمندیا پولیتیکای در و ده خواب پیش خستیه و دربار روشا کردن روژاوا ده جی گوتارن ویهنه کو پیشنیار کریه پشتگیریا کردن روژاوا وره کرن و ورن چکدار کرن. With regard to Afghanistan, one of the things آنتونی بلینکن جبر کرینا از 400 جی هم بر ترکیه خودی هلوسته که تونده. پوسته کردن استراتژیک جی وزارت برگریه یا امریکایه کو وزیر برگریه یا امریکایه نو لوید اوستینه کو دما سروکاتیا سنت کومدیکر د تکوشین همبر داعش ده لگل کردان تکیلین باش دانی بو. سروک امریکای وزیر در و یا امریکای و وزیر برگریه یا امریکای جبر کو لگل کردان خودی تکیلین خورتن سردما نوی روشلاتا ناوین ده کرد وک اکتورک بباندور تندیتن. بله هم دبینیم که دیرو که ده پیوندین کردان و هر وها یکتی آمریکایی باش بونه بطایبتی باش بونه به ویر و بریا نوی آمریکایی ده هیوی اوکو باشتر جی ببن و ام به دست بکم ما مسته ده برس جوشکون دست بکم دخوازم ده سال 2022 ده دمکو جو بایدن جیگر اوباما سردانا کردستان ده که هر وها ده پارلمنتو کردستان ده گوتنه که ده بیجه ده به و ایدی دوستیم کردان نتنید جیانه و هر وقت بردوام و آخافتنی هیا اوجی دخوازون که ایدی کردستان در روشلاتا ناوراسته خودی ستاتویه که ناو دولتی به و هر وقت اف بیواجه که بر به دولت بونه و دچه ایدی بهستر ببه هون چه آدن رخیدن دوستی کردان امریکا ده بجه ایدی نتیانه نهاو پیده پیوندیم کردان و امریکای سیراوه آنجی بیواجه
اون چاد بینن چاد نرخینن Yani tekiliye namle tevi de dostun mera gerek pişta bu dosti grenedi. Her daim livra biryar dedin menfaati devletanın siyasete devletanın. İro eğer Amerika bu kurdar hinki dine nezik siyasetteki meşine veya gredaya politikaya Amerika rojlata navine. Çünkü Amerika duhazı livra قادێکی ji bo wî bi emniyet çêbibe hem siyaset xwe kar li daha rahat meşîne jî kar evlêkariya İsraîlî daha baş bike ji bo wî müttefikekî bi bawer li rojhilata navî ji bo Amerîka gelek mühim vî müttefikan kî dîmîne nêzîkayiya vî müttefikî nêzîkayiya vî statûyê Kurd henin yani heta îro pêşkî navbera Amerîka û Kurda em tekliye wan meze dikin em dibînin ki yani Kurd müttefikekî ji bo siyaseta Amerîka gelek aktörekî mühim belki aktörekî bêze yek viya adudu dîsa li vê van demê dawî de pirsgirêkî mezin derket ji bo dünyayê ji bo Amerîka jî pirsgirêkî mezin derket kî bû ew êşîtiya ji Daeş bû Daeş bû vêya derket bi vîyarekî tekoşinekî mezin nîşanda bi vîyarekî mücadelekî mezin nîşanda Kurdandan hem Rojava hem jî li Başûrê Kurdistanê rastî ji îro şûn de jî mesela Daeş neqediyayê hefta çû wezîrê pêşmerge daxuyanî de derheqê vêya de got Daeş xistina xwe her derê hinkî daha zêde xurt hem li Iraqê hem jî li Sûrî hem li Sûrî hem jî li qada Kurdistanê yani li van her sêre jî hîna pirsgirêkî tehlîkekî mezin e ji bo vî tehlîkê bê bertiraf kirin û ji bo siyaseta Amerîka bimeşîne ihtimala mezin ew kî navbera Amerîka û Kurda vê dema nûh de evê piştgirî daha zêde bibe. Wê bihêztir bibe ji xwe di daxuyaniyên xwe de jî bi taybetî Joe Biden jî wê dibêje çi qas piştgirî ji bo Kurda pêwîst bike em ê her wê bidin. Birêz kiran niha em dibînin ku Amerîka li Kurdistanê her wiha baregehên xwe leşkeriyên serbazî bihêz dike her wiha em bêjin avahiyê konsolxaneya herî mezin ya Rojhilata Navberast li Hewlêrê çê dike. Dema ku hûn ji vî awayî lê dinêrin gavên ku Amerîka ji bo Herêma Kurdistanê bi taybetî diavêje û di vê çarçova ku mamoste binê xêz kir yanî berjewendiyên Amerîkayê de wê çawa Amerîka hem Kurdistanê biparêze û stratejiyek çawa bi taybetî li Kurdistanê de bimeşîne. Yani bi vê vegirêdê Rojhilata Navberast. Rastiye me ku di her 4 salên dawî da bi taybetî di dema destselatiya Serok Trump'a li Kurdistanê bi awayek güçlî Kurdistanê û Kurdan gelek tiştan dakirin. Çünkü em zanin ki ku di vê demê de Donald Trump siyaseta dervaya Amerîka şexsiyeta Donald Trump dexma xwe lê xist û her wa têkiliyên em bêjin Trump û bi taybetî jî bi Tirkiye re rewşeke wisa pêk anî ku Kurda gelek tiştan dakirin. Mesela bingehî em zanin ki Kerkûkê di mesela Kerkûkê de her çiqas İran derdikeve pêş İran wek em bêjin ke ew dewleta ku karê Kerkûkê xerab kir û rast e Kerkûkê İranê ist lêbiya min derbeya bingehî derbeya esasî Tirkiyê danî çawa Tirkiyê danî çünkü Serok Erdoğan di dema referanduma serxwebonê de beyanatê gelek hişta got eger ku Kurd vî karê ha pêk bîn ew ê bedelekê gelek giran bidin biya min ew bedel jî ew bû ku têkiliya Reis Serok Erdoğan bi Donald Trump'a gelek baş û ya şahsî gelek pêş debirin rast gelek pêş veçû gava ku bi tankên Amerîka êrîş anîn ser Kerkûkê Kurdan hawarj Amerîka xwest ne Amerîka li vê yekê em bêjin xwe derneketin ji wir jî îro em niha gava ku vî dîmenê ha em van em bêjin hemû tiştan tînin ser hevdû em dinêrin ki ku bi rastî yani İranê amade kir Tirkiye bi biryara Tirkiye bi vî awayî Kerkûk jî destê Kurda derket lê li İranê rast e li wir em bêjin Tirkiye Kerkûk da İranî lê piştî 2 sal şû da jî em zanin ki ku bi piştgiriya İranê îca vê carê Tirkiye Efrînê istin çünkü di mesela Efrînê de eger İran giraniya xwe nîşan bide nexwesta û bi Rûsyayê ra bi taybetî bi Rûsyayê ra têkiliyên xwe zor bikire û nehêşta ku dikaribû nehêle ku Rûsya tiştekî wisa ki bûye wayî bike loma yani Kurdan bi awayek giştî di dema destselatiya Trump'ta bi qasî 500,000 Kurdî Kurd ji ciyê xwe bûn û her wiha bajarê dîrokî ku aborî em zanin ki ku ji bo jiyana welatekî tiştê herî sereke herî bigere ew ji dest çû eva ji bo Kurda gelek xerab çêbûn
دوی ام سرویه که فکر یعنی وان تشتی کو کردان هندا کرن ام و چا به دست بخن و هر وها وان برجاندی خوب چا پیشدرتر جی ببینن مثلا كركي تشكيلين الدخوازين بيجم يعني محقق سياسة الدولة در حق بياده قال لك تسيلكي باندوركي مزن نشاندايي في برسكيلكي فقط الليبرات ثاني يعني ام الدولة ميزه يمكن ام مسألة تنفعناكن يعني ناف كرداجي يكي دوي او كده دوي مسألة تنو فيا برسكيلكي قال لك مزن وقتها هون خاك مزد كان خاك جسدي نودو بنجا جبو سرخبوني او كخدا راي خدا تشكيلي دا بيا راس فقط بلياردار كردا ناف براوانده در حق في مسألة دي كي تشينه في ناكوكي جي برسكيلكي كي مزن در خسورتي انجام كي يلا خراب در خسورتي دبي مروف بنويجي خزبك وكواجي قلتي ما مستن حال كركوكي خطره که مزن ہے اوج عرب کرنا کرکوکی دست بکریه و پیواژوی دست بکریه نه کرد نه هلن لهنک بشن کرکوکی کرد جوتن خوابه که جوتکاریا خوابه که گوندن واتنه والا کرن و هر وها شینین وان گوندا تی خواستن کو ببن عرب یدی کرد جوی داره وان زخت و فشاران جوی داره در کون خطره که وساجی لسر کرکوکی يعني بغدا بري دو خاص تاتيا كردا هينكي دني لاواز بك بيا دو خاص في سياسه بري دد ماشي بيا درفتكي مزن جبو يعني هم جالي ابوري هم جالي چاندي درفتكي مزن في درفت خود كارين ام تماملت نرن ام دبينم کو بطيبتي كابينه سرک نوی آمریکای هر وها روشلاتا ناوین و بطیبتی کردان جنیز و نزدیکن بطیبتی سه شخصین که ام بطیبتی لسر بسکن از بارکم یک جو بایدن بخواه هر وها دوستانی و یا شخصی به روابرین کردان بطیبتی بسرک مسعود بارزانی هر وها مسرور بارزانی نچیروان بارزانی ری هیئت کتشتا که ام دزانن لگلوه که هر وزیر کار و بارن در و یه آمریکای هر وها بلینکن پیوندی ویژی به کردار بهزن لگال وی که هر وزیر پاراستن آمریکا هم روجاوای کردستانه هم جو باشوری کردستان جنیز و دوشو پینن لباله دوی موازنه دوی دنکلمه ده گلو دیج نهاو پیده کرد در فتن کو بکوین دست کردان ده و چه بکار بینن دوی چه بکار بینن یعنی استراتژی کردا بره و بریا آمریکا یا نوره دبي تشوابه يعني تاني فان سيكسا قال لك مهمه او شيء هي مثلا صليبن جي هي شيفرماندي نتبيا صليبن جي هي فانا وقتها نكشتك مزدكن راست تابت حيواني هري مزن فانا سياسه كرجي ناس تكن سياسه مداري كرجي ناس تكن برسكري كرجي زانن در حق في هذه فكره وان هي يعني مثلا وقتها بلينكن هون اللي مزدكين بلينكن او كده ده چاپمینی ده در حق پرسکریکا سوریه گلک مقاله بالکش نفساندی و یا شو هون اوستین مزدیکن جوان جی 58 سالیه tabii اوستین وقت اون مزدیکن اوستین چی کری مثلا اوستین بر فرماندار لشکری امریکا بود روجاوا لورا اوک چکدار کردن tabii چکدار کردن هزار کردن بر دست بکری یعنی او هم کردن ناستکن هم پرسکریکا سوریه ناستکن هم جی کردستانی ناستکن ویا در فتکی گلک مزنجی بو کرده یعنی اگر وی پرسکریکی خو کار ببینن زمان و تکیلی خو خورد بکن ویا جبو کرده ج دما ترامپ تابلو یکی نهدر دخورته دما ترامپ وک که افلاگو گله خراب بو وی خرابی کرد کارن دوی او که دوی دما نهته وی خرابی اینکه دنه جورته راکن جبو خو پوزیشنی کی daha baş درخنورتی وی امکان هی بله ما مستدام لیدنرم کو انجامنامه رفراندوم سرخابونا کردستان جد بریکا کردان دنه لبله اف گاوین کو جبو سرخابون بین آویتن به سیاست در و آمریکا و مروف کار چخاص گریبده یعنی مروف چخاص راستقینی لمسئله بنره د پیواژوا نو یا رهبری آمریکا ده اف گاوین کو جبو سرخابون بین آویتن و چخاص پراتیزه بیاوه نه دوی عمل پیش خوب نرن نه چون پیش خوب نرن ایرو دریا سرخابون کردستان دا مسئله هر اساسی مسئله آبوریه کرکوکه بیا من دوی کرد جوی ساعته به دستلات امریکا نووا تشتیکو بکن اوه چه بکن دوی لگور قانونا ابجن بنگهی ریبازافیا عراقی خالا 140 یک جر پیوکوره هر وقتی که زانین دکور خالا 140 کرکو و درو دورین کل سری دفجانی داتن کرن دوی 10,000 دا حتی داوی 10,000
او عربين كل حريميات نبجي كرين وجوادري بين درخستن وهروا بيجن روشك آساين نورمال كركوكي والفان بيك ورا وبيشتي وجي ريفرندوم بيك ورا بيكا قالوا او قالي كركوكي وفان حريمي دين دخوزن بدسلاتيا كردستان راه بمينن اونكو براخرا ام بيجن بمينن جبرويه كي دبي كرد نها تشتي هري استراتيجي تشتي هري جرين تشتي هري جياني او كيكو بدسلاتيا بايدن را چدكن بكن يك درب في خالا سدو تشلانا قانونا بنجهينا عراقي بيك بين اگر كردا دفيا كده غابا كي اويتن بپشتگیری امریکا کی ام بیجن افجی لگورا قانونیه قانون عراقیه و هر وام زن سال 2019 داجی محکمه دادگاه فدرالیا عراقی جی گوت کو خالا سدو چلان هینا پیک نهاتیه لشونا خود مینه چه پیوسته لگورا قانونا بنگهی دوی اف ورکرن دوی کرد بیا من ایرو پیوا لسربیه کی همو گرانی همو اری هزا خوب بتن سر مثلا کرکوکی چونکی کرکوک جدست چن ها آنکا زمانی کردی پروردهی لکرکوکی دربند کرن روب رو ام بیجن بین لکرکوکی لسر کردان دچکینن کرد گرانی خوب نویه که وک وهاب جگو بری هر تشتی جهف حس بکن یکی دیاک وان هوا ویزیونک وانا هپار هوا اگر ویزیونک کردای هپارت نه بنکارن تشکی بکن اجوزی اشترا بش بله نها هر بتمه هناك يجي بحثا باكور كردستان يعني كردن باكور وتركيا وهر روجاواي كردستان جات خازم هناك هم سروي مسألة بجام بتشن هر وهاب طيبتي جيمس جيفري نونيري طيبتي سوريا دمابوري ي أمريكا داخوانية كوي أبان روجي داوي هبو أب داخوانية داوي ده بطيبتي هندك وصاد بيجوكو هدي بيواندين تركيا وهر وها أمريكا دبكو وكي بر هدي باش نبن ده هيا ما بايدن دجي جو خد مدیا ترکیه دم گلک دبینن که گلک وسا دو دلیل مسئله لدنرن که بایدن دل هم بری ترکیه پلیتیکایی که چهار ماشینه چهار نماشینه هنگام لدنره دویچ یعنی به دوی چارچوبا داخلیان جیمز جفری ده پیوندین کردا هر وقت ترکیه هون چهار دینر خیلی برز جوش کن پیش روزا وام پیوندیان ده چهار یعنی گرانیا Türkiye ve Rusya delsler kurda bimine gelo dve çarşıvede. Yani esbiya bejim, Ejefri bejim bir mesela ki Abdullah baskı az jboyji duhalın dışta bejim. Ya Kerkuk'e? Yani ya gelek ki mühimi yani perspektif gelek mühimi siyaset eğer Kürt hem siyasete navxu hem de siyasete hoya derve gerek de sehab perspektif kadar servi bisekin yek ve kadı der hakivite münakaşehen yani xala seduçin yani gerek via beçare serkirin çok az barivan karivan hep gerek serviye bisekin adı navbera hevleri o Bağdayı perspektif biçeyi her sal ya der tıkavurtu via Kürdistan dığı pozisyondaki xarab yani viyaj çare serbi asası Kürt gerekli her ama xo yani jali perverdeyi jali leşkeri jali siyasi jali hukuki تراخم که گرگ حاضری به دولتی به یعنی وقتا هون دولتی وقتا هون نمیذاره که هون لورا دولتی که گرگ هم ببینن یعنی به هر عالی به هر چرچوی گرگ هم ویا ببینن جبوی وی رفراندوم و تشتکی میتولوژیک مرل گرگ لمزنه که ویا siyaset چی ممکنه کویا کارن بیننجی zaten وی سنت کی وری وی از بجیم جفری دو تشتی بجی bu navbera Amerika و Türkiye de bir hep perspektif yani van her perspektif perspektif hebunun yani yek evk Rojava Suriye veya perspektif çünkü navbera Türkiye ve Amerika livra münakaşa ki gerekmezin hey yani her du ali siyaset avan jevdu dur Jeffrey çi dibe livra daişe bu kesi hember daиш net sekini tene kulura sekini emji me pişkili da evke me pişkili da Armanca me livra devleteki PKK çekirin ne tişteki mevi siyaseti kat menemeşandi hatta iro menemeşandi jiro şunde jevnan via fakat emra kurda pişkiliye kurda dikin Türkiye via famlakı yani Türkiye via famlakı via nad via famlakı yani hani Türkiye bizi anlamıyor yani Türkiye via famlakı de beji yek via adı dici es çarsit
Yani S-400 dibe ya Amerika bir kadar kabul bike. Eğer Türkiye bir siyasete S-400 devci ber nedir? Şu iro şundeji dema Trump belki ihtimal ki hebu bir mesele çaresel bike. Fakat dema Biden de bir yani kadar çaresel bike. Çünkü S-400 Rusya rakibi meyi herimezine dici NATO sekine endamı NATO ne kadar sistema Rusya bakarin. Bəli. Ve çarşovede heger mamste biraz kıran heger reveberi Amerika ya no ev peştkiriya ku jibu Kurdistan و jibu Rojavayê Kurdistanê her wiha bi taybetî dide. Wê berdewam bike biyawe wê di qonaqeke çawa de wê berdewam bike lewra weke mamoste ji gotî hem aliyê Rusya hem aliyê Tirkiye jî niha li ser Rojavayê Kurdistanê dixwaze hukumdariya xwe her qewîntir bike de dengeyek çawa de birêve biçe. Ser Kurdên Rojava bi taybetî. Bi taybetî mesela Kurdên Rojava birastî yani mesela gelek giring e bi qasî Kerkûkê giring e heta ji Kerkûkê jî giringtir. Eger hûn mesela em bêjin bawayek giştî wek pêşeroja Kurdan wek serxwebûna Kurdan ku di sibê di pêşerojê de bibin wek dewletek serbixwe Rojava ji Kerkûkê jî giringtir. Ew jî baraz bêjim. Şkîjan alî çawa mamoste? Çünkü Rojavata navîn coğrafyaya Rusya eğer nekabek veya deryayê tineve yani hem riya azmanî hem riya hewayî hem jî riya reşayî de hûn xwe negînin dünyayê dünya nikar ve were hewara di rojekî de danekî de wetfetsîn. Çünkü jiyanê ji bo Kurdan nas nakin loma giring e. Niha mesela S-400 da jî yani bi awaya giştî mesela S-400 da ne mesela Amerika'ya mesela Rojava'ya mesela Kurdaya Türkiye bi S-400'dan bertîlekê da Rusyayê bi wî awayê Efrînê girt bi wî awayê pêşî li ber Kurdan ku sibêr û em bêjin desteletek were piçekê ji wan re bive alîkar û bigîjin derya spî bi wî awayê bextê Kurdaya reş bi derya spî spî jî spî bibe vê riyê li ber Kurdan girt vê riyê li ber mesele ew bû ji ber wê yekê yani Tirkiye di mesela S-400 da ew ka ku tune tiştê ku dixwast ji xwe bi dest xistiye ya ku xwast bi dest xistiye niha dixwaze pêşvetir here. إذا از ام تخزم هنا كان ذاكن شو قدام جي جركن ما يبنها نونرين أمريكا يد جبينا نتوين يكرت إذا دخازن قد تركيا وروسيا لشكرين تركيا وروسيا جل ليبيا دار كفن دخازك أوسا هي هجر ويكي ويقولي مسألة أن مجار درباس بونا كردان بو دريا نافاراس بو دريا نافاراس بتانجي بجدي أقدنزي دريا سبي أنجي و داخازی جه ترکیه جه بکن که روجاوای کردستان درکه گلو افتیوی معنی یعنی چونکی نه امریکا با اوای که گشتی هر وها به اروپا راجی به دولتین اروپا راجی دوجه که برا او هزین کش دروا شروانین به پره بیشین شردکن پاراملیتر دوی برا او جوی دری بکشین امزانن که هزین بی جوره ایجیج آلی ترکیه و چند هزار ین ام بیشین سوریه اینه به ناسنامه خو لورن Amerika jî Avrupa jî dixwaze ew jî derî vekişin ku pergalekê êdî bidin Libya çünkü Libya welatek giring e em zanin ki ku çima giring e ji bo Avrupa jî ji bo Amerika jî ji seda şeşê petrola cîhanê dinyayê li Libyayê û petrola herî hêja ye herî qîmete yani ew petrol diçe yani welatên dewlemendiyên dinyayê dixwazin mesela Libyayê çareser bikin piştra mesela Sûriyê ji mesela Libyayê pir zêdetir tevle hebe çünkü yani mesela Suriye usab rahatî bêhêsanî çê nabe yani çareser nabe ez bawerim piştra wê dor were ser Sûriye. Belê xwazî hinek din dem hebûye me hinekê mesela Kurdên Tirkiye û Rojava Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî me hinekê biaxafta lê înşallah di bernameyeke din de em ê hinekê vê mesele em ê berfirehtir em ê vekin em dibînin ku stratejiyekî her wiha Biden polîtikaya Amerîkaya nû em bêjin hêzê dide demokrasiye jî dixwaze ku li Tirkiye jî demokrasî bi cih bibe. Belê mala we ava zor spas her du mamosteyên hêja. Bînerên hêja em hatin dawiya rojevê heta hefteyekê din bi xatirê.